Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria athaiji. Gikundi kia atongeria bae kuru kuma gicigo bunge kia Igembe South gitongeretwe ni Margaret Ntongai nikimeneretie miario ya MCA wa kuorotwa Zipora Kinya. Kuko ni utongeria bwangabana Mutuma Ntwithinkia. Ekuru baba ugite batetikiria Ntwithinkia angaratanu akire uriti Ngugi Bwawe bakiwani abatere kwe wakanya. Kuruki ni borite MCAs kuoria mianki yao ya gisiasa na batigane na ngabana Ojo ombe kuibangania na kuritira Meru Ngugi gwa Kagita karia gatigere. Marion Karugi ni agutwambiria. Miario ya MCA wa kuorotwa Zipora Kinya wijikene ya ZNDK na ari munini wa mutongeria wa baraba ingi mbungene ya Meru ya kumeneria utongere bwa ngavana Mutuma Ntwithinkia na kuwa Meru no irintakene na ati kuri mantu ngavana Mutuma tumbete ucokaniria ari utonyo bisine. Miario enetete na mbere kumenerua na riu ni bamwe batongere baekuru kuma kirigisho kia ubunge kia Igembe South batongeretwe ni musiasa Margaret Ntongai baraba uriti ZNDK areke na miario ye nontu no icoke kaunti ya Meru ndwene ringi indi ni bawatanire na urumwe na rira mantu yarumira yati wita boya bakaranthi na kwerekania. Madam, with your team na other MCAs, honorable members, please tokarura kia nikenge kia ndoa Meru. Tokatora tothithia to create tag of wars, to create unnecessary competitions, unnecessary talks to anjireria ndoa. No ntorende batu Meru to nyuma kuringa nora bukua nora kokari miaka tieriele kana nya less than 2 years itolele tebotoritera ngwe toto expect indwa renge and we don't want it toto mienda torenda bokaranthe as brothers and sisters as leaders boirana ketha ne ako board itakuthithio ketha revenue board itakuthithio ketha all that. But toto kwenda komenya ntonya bwatwera batu na toto kathithia we are just people on the ground kato bola itheretie toto kwenda buku mwendra na renge toto kwenda kwerwangania na kuthokia kuthokia mo correct with love kenda tombotethia Meru nto kwenda kuona Meru ikura miaka eti ito kwenda kuona Ngwe Ntwithinkia miaka eti so kindly as one of the leaders by ekoro to aromba kunyenyekevu bora bwa watanere bayukia ete na kia yanjarene cia ngavana na bamusapoti ara akuthithia bote kubwa nerwe kenda bomba gwinthe ko produce maciara na bomba kietunda from the national government botoretera no ntobwa njereria ndwa na bwa njereria pinpointana haters benu baruko makianine pathangalania Meru nyote pisi ketherereo. Madam ZNDK rwari ruroraririe ituronere rwari ruru kambiririe kuya ringi Meru County iyaka tukwenda gucoka ndwene ringi indi batu tukariye kuru ba Igembe South itukuromba in case gukethera kwinontu itawone ngavana itawone barabo bateri kwaranie na bombere uturia nteto ruwone cia gutwira no kuona Meru twintakene ringi orira batu turi ekuru tukulaithiri tukona kwina peace tukona ngavana ora twenwe kuma ngavana arayukie gite ituonete agitirimana na antu mwanya na ite kumakania barabara supporters bake na batari supporters bake atena mwana wanda no mongo bonde na bekite methene mwe kinya bara competitors bake na kumenya sure bake ya kunganganira na boge teke 2027 ituonete karanthi na bo methene kuruba ni bonekanite kinya kwa tambaru thirikari nene na kurio rorari munini wa rais Rigathi Gachagua areke kunjira Kenya na kubathurana watu tuije kite thirikari muno na tutuma ke thirikari kato kwenda kwera DP Gachagua former tafadhali akea kolwa aruthania Kenya akenya iba gomere ntoko meanto aba ko interest cio we ask our former DP ashara of interest cio cha kwenda kuruthania Kenya cha kwenda kuruthania Meru cha kwenda kuruthania Mount Kenya iyo atutaki na tutukumando ene it is too early netere kitha na kona ya Kenya yomba kwa 207-208 in 2027 it will answer where it is relevant lakini for now
We plead to the former deputy president asilete Meru shinda, sababu wakati alikuwa kwa kiti hatukumuona Meru ati analeta project. Kiripotera weru weekend kuumembe Beta Marion Karugi wa Kenyua.